Gost Dnevnika je potpredsjednik SDSS-a Milorad Pupovac. Dobro večer, gospodine Pupovac. Dobro večer. Evo idemo od kraja ovog priloga. Ministar Matić poručuje imao bih problem sa žutom tablom na ulasku u Vukovar ako bi bila na ćirilici. To bi morala biti po našim zakonima tabla na latinici i na ćirilici, doslovno ovim rasporedom, kad se za to ispune zakonski uvjeti. Prema tome, to sigurno ne bi bila tabla koja bi bila samo na ćirilici. A što se tiče njegovog komentara, te činjenice, žao mi je što član vlade, ministar u vladi koji je mnogo dao da se stvari smiruju, popušta pod utjecajima onih koji zapravo ne žele da se zakoni poštuju, koji žele da se obnovi nemir u Vukovaru koji smo teško stvarali i koji zapravo žele da se stvari koje smo od Erdutskog sporazuma, pisma namjere, mirne reintegracije, koji je Hrvatsku afirmirao kao zemlju mira, sada zapravo vraćamo u vremena koja su daleko od mira. Ali ministar Matić na neki način se pravda i kaže da zamjera vukovarskim Srbima da nisu spremni suočiti se s ratnom prošlošću. To ponavljaju razni ljudi. Meni je žao što to ponavlja ministar Matić, s kojim smo po cijeloj Hrvatskoj, uključujući Istočnu Slavoniju, održali barem jedno 4-5 sastanaka, predstavnici stradalnika hrvatske i srpske nacionalnosti, on i njegovi suradnici i mi, predstavnici SDSS-a, koji radimo na tome da se pronađu nestali, koji radimo na tome da se ratne rane što je moguće prije zacijele, a o tome da radimo kroz političke institucije i da kroz političke institucije želimo graditi zajednički grad, pa to valjda ne treba nikome dokazivati. Ja ne razumijem zašto ministar to ne vidi. Koje su to stvari koje bi trebali još učiniti građani srpske nacionalnosti, koji bi trebali doprinijeti tome da se stvari još dodatno smire. Mi smo spremni slušati, ali nismo spremni slušati paušalne optužbe. Dobro, kako komentirate odluku Vukovarskog gradskog vijeća? Na neki način čule su se poruke da nije problem ćirilica, već emocije ljudi. Prihvaćate li taj argument? Ne, nažalost, ćirilicu su ljudi pretvorili u problem, iako ona doista nije bila problem ni tokom svih ratnih 90. godina. Vi i ja se toga možemo sjetiti jer u Hrvatskoj nigdje niko nije pravio problem od ćirilice. To se dogodilo sada, 20 i nešto godina nakon toga. To nisu uradile emocije, to su uradili politikanti, to su uradili ljudi koji su jedno identitetsko obilježje pokušavaju pretvoriti u sredstvo za obnavljanje nemira, netolerancije i nezakonitosti u Republici Hrvatskoj. I to je problem. A što se tiče emocija, o emocijama možemo razgovarati i vidjeti gdje i kako možemo pomoći da se emocije smire, da se izrazi poštovanje prema žrtvama, o tome se da razgovarati. Ali o ćirilici kao ratnom pismu, o tome nema govora. Kada spominjemo emocije, jeste li planirali u SDSS-u priključiti se koloni sjećanja 18.11.? Planirali smo, razgovarali smo s premijerom o tome, razgovaramo unutar sebe. Zreli smo za to unatoč svim nepovoljnim okolnostima koje za to postoje, ali kao što vidite, tu postoje ljudi koji smatraju da ne samo mi, nego ni predsjednik Hrvatske vlade ne bi smio doći tamo. To su okolnosti koje nam svima zapravo daju da mislimo i da razmišljamo što nam je činiti. Nadam se da će se stvoriti pretpostavke da se ovo stanje smiri i da se sa pijetetom prisjeti svih žrtava, bez poruka mržnje. Položi vijenac na memorijalno groblje? Položi vijenac tamo gdje ga treba položiti i na mjesto stradanja Hrvata, na memorijalni centar, na glavno mjesto, a i da se položi mjesto tamo gdje se pretpostavlja ili zna da su stradali Srbi na početku izbijanja sukoba. Dakle, još je otvorena ta mogućnost da vas 18. vidimo u koloni? Kao što sam rekao i prošle godine, ja bih volio da to mogu uraditi, jer mislim da je prirodno da iskazujemo poštovanje jedni prema drugima. Prirodno je da prestanemo manipulirati, prestanemo biti žrtve tih okolnosti. Reći ću vam samo jednu stvar, ako mi dozvolite na kraju. Nakon 1945. nakon rata koji je bio strašan, u kojem je počinjen genocid nad Srbima, Židovima, Romima, Hrvatima, antifašistima, zemlja uništena na grozan način, nije bilo nijednog mjesta koje je bilo proglašeno mjestom posebnog pijeteta. Niti je to bila Glina,
sa Glinskom crkvom, na kojoj danas ne stoji spomen dom, nego Hrvatski dom. Niti je to bio bilo koji drugi prostor u Republici Hrvatskoj s koje su ljudi odvoženi u Jadovno, u Jasenovac i brojne logore. Htio bih kazati ljudima da je vrijeme da se odnosimo sa poštovanjem prema strahotama naše prošlosti i da se izdignemo i njih i da ne budemo njihove žrtve. I to smo dužni prema žrtvama. Vjerujem da ćete vi ipak doći u Vukovar 18. pa da ćete pokazati tu svoju gestu o kojoj i sami govorite. Hvala vam puno na dolasku u Treći dnevnik. Hvala vam.